Voilà. Ok, abalé bientôt mi pomme na nya te peto. 1er mai 2023 to ya agale bukura. Le nya pa nya te pongwa FESTADO.TV gabana asa koi ndoko. Na nya magbo nya blamwa FESTADO.TV da machine da de kwata fishafi. Cho ko jobe ko baka ka ba do ande ho. Alaba FESTADO na ba mashama jijokbom. Abalé mi ko na FESTADO ko before la okata over wakpa santé on peut déjà à ça le bobo à ça nous à ça ja chum ai titi ha bon à ça o maga du bon abo penne ma to ya na après me to le difference
elle est différente. Pour le Niabé, il y a des moments. Na epetro azana gabaka ni wanya mu ira joelo aka de kumaje ma na machama na nya ba nya so bloblo nya abo machama ba puta awo na matubo kata ho ba puta bere ke ba ti tievie apetra fo apetra fo ba tievie ganga ko mi ni klero yo bere ke ba ti fi mo festado na ba machama so fuma patia da me de kukuna machama machama na so bloblo wa apoma na wisa mu na so da ji pepepe afokumalio adukilukumalio wisa mu na so milelo agbere mi let me go come on go le festado see you abe FESTADO.TV dans des cannes et puis à 1000 premier mai festado ba me kan o be tato o na mi po titue si gere ke mi no na titue popo me eye mi wona dog yi isi ayi e church na mi le gbo be nkeke mi a mi dunu mi po titue mi duwe mi wonu ogede e church na mi ba ofofo ha mi le dakpe eye mi kareji be na ma unu so katato la pa na be mi anu agbe kaka ne pe bi amia eke la baba nya ka ko titue ne me eye le to na mi a mi akon ko tete akpe na festado be amega o be tato kekero akpe davi mi dogbe lo ko pera mi lo egbia abe festado be do la nenia mi le lu premier mai dès que au premier mai à le festado be do pero ya bien magnonta lenye makula pleni wa festado ebe premier gani mais c'est vina premier mai kaka vile nyeto mle mutiko na mo le festado be premier mai à dudu mai dès que au pero et donc au kaka ga me douare tituale mia dès que ni kono le ti viaji dès que mo inaro. Oh, ma premier coup de festado a Dijo Popo ya elegbe. Ndekpe cham na Nicolas ko be Dijo Popo ko be yin no. Ne ola gbe be Dijo Popo akwele a tele da kukaba. Wa, ne ma gura ple mi wa. Enu ko ena be festado a Dijo Popo supo so u be sesebe. Enyo, mi dakpe mi adogbe na be na mi ka du festado be premier mai peke gbagba na be. Lano du kaka so yi. Apero yolo dale de ndogbe et puis ami le premier mai avec festado be dans la nenia dès que le premier mai ro le que we ale duiro o no vinya apeno e George nanto e gbare le po chicho kakare chicho gbango le menye nyanyare ke mako chicho aro na be na de nyim kareji nyim wo se be na festado na tena premier mai pe ya nyano po chicho re ko mi du aha oh akpene festado kaka akpe e George nam no vinyo amesia me ke se festado ben quoi ne be agene festado mia sans problème festado ba golo kule fa Dijo Popo ya le gbesi agbe ne ma se gomenyoria et donc on le festado bois et les Georgino ale gbegbe le festado le do et donc on le wa avec des pénons eye o le po juju egbe oji be attack na festado aloreko yo agbapon nyawa enyawa nya bichikire ko menyi so ga keme kenya ndo festado le so gbon wa gbe ba na egbe oh français go don na be na je suis très content ewa ou le pona jijo le festado be ni pepe me ye be de pepe ke be ja onya pona jijo le me e silima obe mia po jijo yo kona jijo le ndek pepe me jona jinam festado be ndek pepe so jiba ko me jona jinam enye dade de jona jinam enyo ampe kaka lo dade de yo